Yes, ngira ngo namwe ubwanyu murabyibonera, ngira ngo rwose mwe mudukunda mudukurikira gatanu kuri gatanu muribonera aya mashusho n'igisobanuro cyayo. Umutwe wa M23 ufite akazi gakomeye cyane mu kurinda umutekano mu mujyi wa Goma, yaba hasi ku butaka ndetse no hejuru mu kirere. Ngira ngo murabizi ko mu minsi ibiri ishize ndetse ku munsi w'ejo twanabigarutseho, twabwiye ku mirwano cyangwa se kisa nk'imirwano cyumvikanye muri uriya mujyi wa Goma, umwe mu mijyi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, dore ko ari nawo murwa mukuru w'intara. Aha ngaha rero habaye imirwano ikomeye, M23 na FARDC barwanira hafi y'uyu mujyi wa Goma. Bararwana barasana, ibisasu birumvikana, abantu benshi bati none igikuba kirongeye kiracitse muri uyu mujyi. Wazalendo, FDL na FARDC bongeye kwinjirana M23 muri uyu mujyi. Ni ibintu twagiye tubabwiraho gatanu kuri gatanu, ariko tubabwira uburyo M23 nayo ubwayo yaje ivuga ko iri mu gukora ibishoboka byose kugira ngo isubize inyuma ibyo bitero, ndetse ko yafashe amatekwa ababigizemo uruhare, inabyita ibitero mu by'ukuri by'ubusahuzi, nk'uko Dr Oscar Barinda yabitangaje ku munsi w'ejo. Bwongeye gucya rero, FARDC guverinoma Kinshasa iravuga iti reka dusubyemo mu buryo budasanzwe, tubabaze mu buryo bukomeye. Aka kanya hoherejwe drone ya FARDC. Uwo muriro muri kubona aho ngaho, ndetse n'ibyo bimubona byashwanyaguritse byarashwe na drone y'igisirikare cya Congo FARDC, ni CH-4 y'i Kinshasa. Muri baza mutese byagenze bite? Iyi ndege ntabwo icyo yamara masa. Iyi ndege iraje ikora amabara, ihitanye umwe mu bayobozi bakuru Baroni. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma ni drone z'igisirikare cya Kongo zikomeje kuri Koroza no hepfo gato muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Minembwe. Ni drone ku munsi w'ejo zishe abaturage batagira ingano, zikomeretsa abatagira ingano, zisenya ibikorwa remezo, zisenya radio yavugiraga abaturage, ibintu twagarutse mu makuru yacu yatambutse. Ni drone zimaze iminsi zirasa mu misozi ya Mongaliema hariya muri teritwari ya Masisi, nko muri zone Masisi, zigahitana abaturage batagira ingano bagiye banashyingurwa, twagiye tubigarukaho. Ni drone zarikoroje zasenye ibikorwa remezo bitandukanye nk'ibiraro bya hariya muri Warikare, ikiraro cya Mpeti zaragishwanyaguje, ikiraro cya Minjenje zaragishwanyaguje, n'ahandi hatandukanye. Ni drone zarikoroje muri axe za Shabunda hariya muri Kivu y'Amajyepfo, twagiye tubigarukaho, zagiye zituruka hariya i Bujumbura mu Burundi. Ni drone kandi zarikoroje muri axe za Ovira ubwo imirwano yacaga ibintu hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo. Ni drone zabice biracika hariya muri axe za Rubaya, ndetse ni drone mu by'ukuri zashegeshe bikomeye M23. Murabizi ko drone ya CH-4 niyo yahitanye Lieutenant Colonel Wilingoma hariya i Rubaya, uyu wari umuvugizi mu bya gisirikare wa M23. Zirongeye rero zisubyamo, ndaje babwira icyo ikigamijwe, ariko iyi drone yahitanye umuyobozi cyangwa se abarimo umukozi wa Loni hariya mu mujyi wa Goma. M23 itanze umuburo, reka turebera hamwe ibyo M23 itangaje nuko byagenze gatanu kuri gatanu. Ubwo ariko ndahita mbonera ko babwira ko hari inama ikomeye cyane iri hariya iri kubera hano i Kigali mu Rwanda. Ni inama isa naho rwose ikomeye, kuko n'abayobozi b'inganda za gisirikare muri EAC bateraniye mu nama hano i Kigali. Turaje turebera hamwe ibiri kuganirwaho gatanu kuri gatanu. Muri axe za no Kivu haravugwa amakuru akomeye cyane, munyemerere turebere hamwe ibiri kuvugwa amagingaya. Nk'ubwo ngubwo hari gukusanywa amakuru asa n'icyegeranyo, ni huriro Acled ryashyize hanze uko ukwezi kwa Gashyantare kwagaragayemo ibitero byinshi byo mu kirere byagabwe ku nyeshyamba za M23 bikozwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ingabo zayo nyine, ndetse n'abatanyabikorwa bazo bagiye batandukanye. Muraje mwumva uburyo zarikoroje. Tonyarukira Warikare naho amarira n'amariba ku bacuruzi bongeye gusahurwa hano ku muhanda Kashebere ujya Kibati. Biravugwa ko ngo ni itsinda ngo ry'abacuruzi bavaga iguma berekeza Warikare ryabaswiwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro. Turaje tubikomozeho tundebere hamwe ukuri kw'amakuru avuga ko FARDC yaba yambuye M23 agace k'ingenzi muri
teritwari ya Warikare ni muri Nord Kivu. Tunarebera hamwe ko byifasha hitwa Ikazinga ni muri Masisi, aho igisirikare cya Kongo cyongeye gufata kirukanyemo M23. Ayo makuru turaje tuyave imuzini muzingo. Turebera hamwe ibyaganiriweho cyangwa se iby'ubusabe bwa EAC ku ntambara kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabwira ibyatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe wabwiye umuhungu wa Perezida Habyarimana ku Rwanda mu by'ukuri ruza umubano we na Tshisekedi. Perezida Kagame ibyo yatangaje cyangwa se yavuze mu nama yita ku ngufu za nuclear hariya i Paris mu Bufaransa, n'ibyaganiriweho hagati ye na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Turabigaruka hanga turabifite. Ndabwira ko rero Amerika ngo mu by'ukuri iri gukora ibiyo bwabaga kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano bikomeye, ariko kandi ndabwira ko igisirikare cy'u Rwanda gikomeje gukaza ingamba z'umutekano, aho General Mbaraga Muganga yongeye kwemeza ko u Rwanda cyangwa se RDF yakwemera abasirikare bayo 1000 bakagwa ku rugamba barengera umuturage w'umunyarwanda umwe. Tshisekedi ari imyiteguro yo kwakira barimo Kayumba Nyamwasa Kinshasa, turabivimuzi. Hanyuma rero ndabwira ko mu by'ukuri Uvira hari amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa. Erucuru naho inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zikomeje ibikorwa byazo by'ubugizi bwa nabi. Hanyuma ariko kandi turebera hamwe n'andi makuru agezweho muri Afrika. Tunambuke hakurya y'inyanja ngari tubirebere hamwe 5 kuri 5. Nongeye kuba ikaze rero, mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone hano kuri News Lab TV, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0788483217 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se kuduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki 11 Werurwe, ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye igitero karabutaka cya drone mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru intara Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa na M23. Igitero kitacyuye amaramasa kubera ko cyiciyemo abarimo umukozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Cyangwa se amakuru y'iki gitero yemejwe n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23, umutwe ugenzura uriya mujyi. Biciye muri Lawrence Kanyuka uvugira mu bya politike, yagize ati muri iki gitondo umujyi wa Goma wagabweho igitero cy'iterabwoba cyakozwe na drone y'ubutegetsi bwa Tshisekedi kibasira umuryango w'abibumbye ndetse n'ubumwe bw'Uburayi. Yakomeje avuga ko mu bahitanwe na kiriya gitero harimo Umufaransa-kazi wakoreraga UNICEF. Ati mu baguye muri iki gitero harimo Karine Buissin, n'umukozi ukomeye kandi wubashywe na UNICEF, akaba Umufaransa-kazi yatakarije ubuzima muri iki gitero muri iki gikorwa cy'ubugome. Amakuru yibanze avuga ko abantu 3 ari bo biciwe muri kiriya gitero. Ni gitero bivuga ko cyari kigambiriye abayobozi b'umutwe wa AFC M23 byakekwaga ko bari mu nyubako yarashwe. Ngira ngo mwabibonye ku mashusho ko rwose inyubako yarashwe yashwanyaguritse yabaye uburere. Ariko kandi amafoto AFC M23 yashyize hanze arerekana iyo nyubako yahiye igahinduka umuyonga nyine. Hanyuma kuri ubu nacyo leta ya Kongo Kinshasa iravuga kuri kiriya gitero. Ni gitero icyakora gikurikira ikindi nkacyo cyabaye mu kwezi gushize cyiciyemo abarimo Lieutenant Colonel Wilingoma wahoze ari umuvugizi wa gisirikare wa AFC 23. Hari abavuga ko iki gitero cyaba cyahitanye n'abayobozi ba M23. Nta kuri mu byatangajwe n'abari hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bari gutangaza. Nta kuri kuko iki gitero cyaba cyahitanye abayobozi bamwe mu bayobozi ba M23. Nta kuri guhari rwose. Mbonera gusubiza Karista watwandikiye atubaza ati ese abayobozi ba M23 biciwe hano i Goma ni bangahe? Ntago amakuru agaragaza ko ari abayobozi ba M23 biciwe muri iki gitero cya drone cyo mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe, ahubwo ni igitero nyine nkuko M23 nayo ubwayo yabyivugiye mu itangazo ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka yivugira mu bya politike. Yavuze ko cyahitanye umuyobozi wa UNICEF wubashywe cyane, akaba ari Umufaransa-kazi Karine Buissin. Nta
kindi kirenzeho, ariko nyine urumva ni igitero cyaciye igikuba, ni igitero cyaciye igikuba ndetse cyatumye benshi bibaza batese ubundi ibi ni ibiki, ubundi amaherezo y'ibi na yahe. Kije gikurikira isanganya yari herutse muri uyu mujyi ejo bundi tariki 8 byari ku cyumweru. Murabizi ko umutwe wa M23 aribwo wabashije kugotera abacengezi bari baje kwiba inka z'abaturage hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma, birangira bose n'abatoraguye, bivuze ko batifata amatekwa. Rero humvikanye amasasu y'imbunda nini ndetse n'into, ariko rero namwe makuru yavugaga ko urwo rusaku rwaturukaga ngo ku mirwano yari mihuza M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ryiganjemo FDL na Wazalendo, andi kandi ku rundi ruhande akavuga ko ari ingabo za M23 zarimo zitorezwa mu kigo cya Kilimanyuka kurwanisha imbunda ziremereye. Rero umuvugizi wungirije wuriya mutwe Oscar Barinda yasobanuye ko mbere y'urusaku rw'amasasu yumvikanye M23 yamenye ko hari abacengezi bari bageze muri parike ya Virunga, bikarangira igiye kubatoragura. Avugana n'umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu yavuze ko hari abantu b'abacengezi bari baje bakiba inka z'abaturage bakajya kuzirira mu ishyamba. Agira ati twari tumaze iminsi rero twari tumaze iminsi twarabashwiragije, ati twarabahashije bageze bari twarabagejeje kure. Avuga ko ariko ngo bagezeyo inzara ikabica bakagaruka bakiba inka z'abaturage. Agira ati rero ejo twarabagose turabatoragura bose, twarabagose turabafata kabisa. Hanyuma ariko Oscar Barinda yunzemo ko M23 izatangaza abo yafashe abari bo nimara kumenya imyirondoro yabo. Gusa avuga ko abizi neza ka benshi ari abo mu barwanyi b'umutwe wa FDLR, bijyanye no kubona benshi muri bo baba mu birunga bya Nyiragongo ndetse na Nyamuragira. Ni isanganya zibaye Goma mu gihe benshi bibazaga batese ubundi gihe ntikigeze ngo umujyi wa Goma n'ubundi noneho ibintu bibe nk'ibisanzwe, indege zitangire zikore, kubera ko hari hamaze iminsi hasuwe n'umuyobozi Vivian Van der Pel wa MONUSCO. Niwe wari wasimbuye uyu nguyu Bintou Keita umunyaguinea ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ariko kandi yaje gusimburwa na James Swan uyu munyamerika. Murabizi ko hari hafashwe ingamba z'uko indege zizajya zururukira ku kibuga cy'indege cya Goma kigenzurwa na M23, ubwo ndavuga indege za MONUSCO, ariko mu buryo bwo kuguruka kwifashisha iki kibuga zerekeza no mu bindi bice by'ingenzi MONUSCO igiye kurindiramo umutekano by'umwihariko umujyi wa Uvira. Ahangaha rero kubona drone z'igisirikare cya Kongo zongeye kuhagaba ibitero mw'abantu mwe, ndakeka ko ari ibiciye igikuba ndetse bishobora gutuma intambwe yari igiye guterwa isubizwa inyuma. Reka rero tuze kureba niba hari icyo Kongo iza kuvuga kuri ibitero. 5 rwose kubana natwe hano kuri News Lab TV uba wunguka mu by'ukuri byinshi birimo no kumenya ibindi bijye bitandukanye kuri izi ngingo. Hanyuma muri access za Warikare ndetse no muri access za Masisi haravugwa amakuru akomeye cyane. Iwarikare reka mbanze mbabwire ko hari agace FARDC ivuga ko yambuye M23 ngo irashe bikomeye M23 ngo abarwanyi ba M23 birukanywe ku birindiro bya Mukole biherereye mu gace ka Balindu ni muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri Nokivu. Ibi byabaye nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku wa mbere tariki 9 Werurwe hagati y'abo barwanyi n'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo, nk'uko amakuru atangwa n'abayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano muri ako gace abivuga. Uruhande rwa leta rwagabye igitero kuri ibyo birindiro byari byigaruriwe na M23 mu minsi ishize ngo maze rubasha kubyisubiza. Amakuru kandi akavuga ko abarwanyi ba AFC M23 basubiye inyuma berekeza mu gace ka Ihula kari ku mupaka uhuza teritwari za Warikare na Rucuru. Amakuru avugwa n'ikinyamakuru Actualité akavuga ko muri iyo mirwano abarwanyi batatu ba AFC M23 aribo bahasize ubuzima, ngo hari n'abakomeretse benshi ku mpande zombi. Iyo mirwano yanateye abaturage benshi guhunga, abatuye Mukole benshi bahungiye mu ishyamba kugira ngo birindire umutekano. Mu gitondo cyo kuwa kabiri ituze ngo ridakomeye nabwo amasasu yari yumvikanye
byari byatangiye ku mugoroba wo kuwa mbere, ariko ngo bwije ituze ryagarutse ahitwa Imukole, ndetse nk'uko amakuru atangwa n'abaturage abivuga ngo nubwo benshi mu bahatuye bakiraho bahungiye kwisubiza bakiraho bahungiye, Mukole yo yongeye gutekana. Uko kwisubiza Mukole rero biraha M23 igihombo gikomeye n'inyungu ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo, kuko FARDC na Wazalendo ngo bafite amahirwe yo kugenzura utundi duce dutandukanye turi hafi aho, harimo Ihula, Kalonge muri Walikare, Kalembe muri teritwari ya Masisi ariko yegera Walikare. Aho hose rero hakaba hakiri maboko y'abarwanyi ba M23, ariko biravuga ko FARDC ubu ngubu ifite ububasha bwo kwa advancinga kuri utwo duce, ndetse rwose igasanga ikaba yabasha kutwigarurira. Ni Walikare havugwa ibikorwa by'ubusahuzi, ngo abacuruzi bongeye gusahurwa hano muri teritwari ya Walikare ku muhanda uva Kashebere ujya Kibati. Rero ni itsinda ry'abacuruzi ngo bavaga Igoma berekeza Walikare, ngo ryibasiwe n'abagizi ba nabi basahuwe kuwa mbere tariki 9 Werurwe, aho byabereye rero ngo ni Lukoma mu gace ka Lubelike muri teritwari ya Walikare. Amakuru aturukaho byabereye avuga ko icyo gitero ngo cyabereye i Lukoma mudugudu wa Banaulengo, ni hafi ya Kikamata ya kabiri ku muhanda uhuza Kashebere na Kibati. Ubu rero ako gace kari mu maboko y'inyeshyamba za AFC M23. Abamwe mu bacuruzi bahuye n'icyo kibazo bavuga ko abagabo bitwaje intwaro muri bo bateze igico imodoka n'amapikipiki byari bitwaye ibicuruzwa, maze basahura abacuruzi benshi. Abagizi ba nabi rero ngo batwaye amafaranga, telefone zigendanwa ndetse n'ibindi bintu by'agaciro byari biri mu mizigo yari ipakiwe mu mapikipiki. Nk'uko nyuma yo gusahura rero abagizi ba nabi ngo bahise bahunga, basiga abacuruzi bari mu gahinda n'igihombo gikomeye barirayo kwarika. Nubwo byagenze gutya, ariko abacuruzi ngo bakomeje urugendo rwabo berekeza i Walikare bataha. Isahurwa ribaye hashize igihe gito cyane, umuhanda wongeye gufungurwa ku modoka n'amapikipiki nyuma y'igihe wari warafunzwe bitewe n'umutekano muke wari warangwaga muri izi axe. N'ubwa mbere mu mwaka wa 2023 havuzwe igikorwa nk'iki cyo gusahura ku muhanda uhuza Kashebere na Kibati. Muri mwaka wa 2025 aka gace ka Lukoma kari karabayeho ibikorwa byinshi bisa n'ibi byakozwe n'imitwe itandukanye yitwaje intwari ikorera muri ako karere ka Walikare cyangwa se muri teritwari ya Walikare. Imasisi ho twabwiye ko agace ka Kazingejo kafashwe n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kirukanyemo M23 biha igihombo gikomeye uyu mutwe. Nibyo twahoze tugarukaho mu makuru yacu yatambutse. Hanyuma ikindi kigezweho aka kanya, ibi bisa n'ubwe n'icyegeranyo cyakozwe ibyaranze ukwezi kwa Gashyantare mu bitero by'igisirikare byinshi byo mu kirere byakozwe ku nyeshyamba za M23 bikozwe n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Birako ngo zongereye cyane ibitero byo mu kirere n'iby'indege zitagera abapilote zizwi nka drone ku birindiro bya M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi rero bikubiye mu isesengura cyangwa se yego ngo ni mu isesengura ryashyizwe ahagaragara mu ntangiriro za Werurwe n'umuryango ukurikirana amakimbirane witwa ngo ni ACLED. Iyi raporo ivuga ko ukwezi kwa Gashyantare kwanditse amateka mu kugira umubare munini kurusha indi yose w'ibitero byo mu kirere n'ibyakozwe na drone byagize kugaragara mu mateka ya Kongo, nk'uko biri mu makuru y'uyu muryango. Ku itariki 24 Gashyantare igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo cyishe Lieutenant Colonel Ulingoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, hanyuma hamwe n'abandi bayobozi benshi bizonye shyamba. Icyo gitero cyabereye hafi ya Rubaya mu karere ka Masisi muri Nokivu. Aka gace ka Rubaya karimo ibirombe bikomeye cyane bya koruta, bivuga ko bitanga hafi 15% by'umusaruro w'isi cyangwa se waya mabuye ku isi ya rurema, nk'uko imibare y'umuryango w'abibumbye ivugwa na ACLED ibigaragaza. Ubucukuzi bwa Rubaya bushobora guha M23 amadolari agera kuri byibuze 800 buri kwezi by'amadolari y'Amerika. Mu gushyigikira ibikorwa byayo bya gisirikare rero, ingabo za Kongo ngo zongereye gukoresha ibikoresho byo mu kirere birimo drone zo mu Bushinwa za CH-4, drone zo muri Turukiya za TAI Anka, indege z'intambara ndetse n'akajugujugu z'intambara. Ibitero rero byajyanye n'ibitero byagabwe ku butaka bifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro bafatanya bita Wazalendo, byabereye mu duce dutandukanye twari dufitwe na M23 cyane cyane mu turere twa Mwenga, Masisi, Fizi,
Rusizi. Aha hose rero ni mu burasirazuba bwa Kongo. Acled kandi kavuga ko ingabo za Kongo zafashijwe n'amasosiyete yigenga akora ibikorwa bya gisirikare harimo Vectas, bivugwa ko yagiye agira uruhare mu bikorwa bijyanye no gukusanya amafaranga ava mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bikorwa rero byayoborwaga n'umunyamerika Eric Dan Prince wahoze ayobora sosiyete ya gisirikare yigenga ya Blackwater. Nubwo habaye ibi bitero byinshi byo mu kirere, M23 nayo yagabye ibitero byo kwihimura mu mpera za Gashyantare, bituma ingabo za Kongo n'abafatanyije basubira inyuma mu bice bimwe na bimwe. Iyo inyeshyamba kandi yagabye ibitero bya drone zituritsa ngo zituritsa zizwi nka kamikaze, bigamije kwibasira ikigo gikuru cy'ingabo za cy'ingabo cya Kisangani, hanyuma ngo gikoreshwa nk'ikorwa ry'ingenzi mu bikorwa byo mu kirere bya FARDC. Ibitero bya mbere bya M23 kuri icyo kigo kandi byatangiye ku itariki ya 31 Mutarama, bikomeza kuwa mu kwezi kwa Gashyantare ndetse no mu ntangiriro za Werurwe 2026. Acled ivuga ko ibyo byose rero bigaragaza iyongera rikomeye ry'imikoreshereze ya drone z'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara ihanganishije impande zombi zihanganye. Yes, ni icyegeranyo. Byumvikane ko rero ikitwa Gahenge ko karenzweho ndetse karengwaho mu buryo busa nkaho nta garuriro ryitezwe, na n'ubu rugamba rurakomeje. Reka mbabwire ko kandi i Kigali mu Rwanda hari inama yateranije hamwe abayobozi bakuru b'inganda za gisirikare zo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ni mu nama y'iminsi 3 kuva kuri tariki ya 10 kugeza ku ya 12, bagamije rero gusuzuma inganda aho gahunda yo gukoresha mu buryo buhuriweho ibikorwa remezo by'inganda za gisirikare igeze ishyirwa mu bikorwa. Iyi nama iri kuba hashingiye ku ngingo ya 2 y'amasezerano ya EAC yerekeye ubufatanye bijyanye n'ingabo n'umutekano, ndetse hanakurikijwe gahunda y'ibikorwa by'urwego rw'ingabo rwa EAC y'igihe cya Mutarama kugeza muri Kamena 2026. Atangiza iyi nama, Brigadier General Patrick Karuretwa, umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda, yavuze ko iyi nama igaragaza ubushake mu by'ukuri busesuye bw'inzego z'ingabo zo mu bihugu bya EAC bwo gukomeza gushimangira ubufatanye mu rwego rw'umutekano no kongera ubushobozi bw'akarere. Ubwo rero turagerageza gukurikirana iby'iyi nama, imyanzuro y'iyi nama turaza kubibabwira hano kuri News Lab TV, n'ahandi wayisanga. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru. Iyi kazinga yari yafashwe na M23 mu byumweru 2 bishize, ihirukanye FARDC. Ni kazinga FARDC yari yafashe yifata n'uduce tw'ingenzi twa Kasenyi n'ahandi turi mu nkengero za na hariya za Kibabi nyine turi mu nkengero za Rubaya, ariko M23 iza kubirukana. Ubu kazinga rero bidasubirwaho yongeye gufatwa na FARDC ni nyuma y'iyo minsi yose yifashwe n'abarwanyi ba M23. Iyi kazinga ikaba ifite akamaro kanini mu murenge wa Oso Banyungu, cyangwa se ahari muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Ubwo rero kuba kazinga yongeye kujya mu biganza bya FARDC ngo ni intsinzi cyane ikomeye ku ruhande rwa Kinshasa. Nyuma y'ibyumweru 2 aka gace kari karafashwe n'inyeshyamba za M23, ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo zagabye igitero cyatumye basubirana aka gace. Imirwano ikomeye yamaze umunsi wose hakoreshejwe imbunda nini ndetse n'into. Mu masaha y'umugoroba nibwo ngo hatangiye kugaragara ituze ugeranyije n'amasaha yari yabanje, ngo mu gihe aka gace kari mu maboko y'izi nyeshyamba rero kari mu maboko ya M23, ngo abaturage benshi bahunze ingo zabo nk'uko bitangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ngo bajya kwihisha mu mashyamba. Bakaba rero ngo kwisubiza kazinga kwabaye nyuma y'iminsi mike izi ndwanyi za M23 n'ubundi zire ku gace ka Boabo ndetse na Ndete n'uduce two mu nkengero za Kazinga. Ni kazinga ifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane muri Oso Banyungu, bityo kuba ngo yongeye gufatwa n'ingabo za leta biratuma zigira imbaraga mu kugenzura aka gace ka Kivu ya ruguru. Ubwo rero ni ibyo ngibyo M23 ifata kazinga. Ejo bundi reka nze wenda mbabwire ukuntu uyu mutwe wari mu nyungu ubwo yigaruriraga agace ka Kazinga, ndetse n'uburyo rwose ari byiza cyane kuba baharaniye ko kisubiza byaba byiza kurushaho.
iyi Kazinga FARDC yarabanje yifata n'agace kitwa Luke, Kinigi, Mahanga. M23 irakotana irarwana iza kukisubiza. Noneho tuza kubabwira icyo bivuze kugenzura agace ka Kazinga. Niba FARDC yisubije ubugenzuzi bw'uduce twinshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se M23 niba yahombye aka gace yahombye ibintu byinshi. Iyi Kazinga ubundi M23 yari yayifashe tariki 3 Werurwe ejo bundi rwose, iri muri Masisi. Noneho iyi Kazinga M23 yifata yishe abatagira ingano ku ruhande rwa coalition. Hari na Colonel Ukwishatse, Colonel Ukwishatse wo muri FDLR nibwo yiciwe ahangaha muri imirwano ya Kazinga, na gace gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro nyine kari mu nkengero za Rubaya n'ubundi. Amakuru akavuga ko M23 zagafashe ziturutse mu bice bya Ndete ndetse na Gasopo. Ibi bice bya Ndete na Gasopo budakeka ngahe M23 iri kugenzura Kazinga, kandi urumva ko ari byo bateye baturutsemo bajya gufata Kazinga, baje kubirekura. Noneho bamaze kubirekura byari kuwa kabiri, mbere yuko haba imirwano ikomeye yanumvikanyemo ibibunda biremereye, byasize n'ubundi M23 ikomeje kurinda utwo duce. Noneho Kazinga M23 yaje cyangwa se M23 yaje kwisubiza aka gace ka Kazinga. Hari hasanzwe habamo ibirindiro by'ingenzi biherereye muri sekiteri ya Osobanyungu. Noneho aka gace aho gaherereye nukuvuga ngo gashobora gufungura inzira igana hitwa Buhimba, ni muri groupement ya Walowa Yungu, iherereye muri teritwari ya Walikale muri Nokivu, ndetse unagana muri Gatoyi ni mu majyepfo ya teritwari ya Masisi. Noneho ubwo rero gufata kariya gace by'umwihariko byatumye M23 isigasira ibirindiro byayo muri mpande 3 ihuriweho n'uduce tw'ingenzi. Hangaha barangaragariza agace ka Buhimba, Gatoyi ndetse na Kazinga n'ubundi. Ndagira ngo mu byumve neza, FARDC niba yigaruriye aka gace yakambuye M23, ubwo birahita byicurika nyine. M23 yari ifite ububasha cyangwa se yari ifite amahirwe yo kuba yagira ubugenzuzi cyane se yarebesha amaso uko byifashe mu birindiro bitandukanye muri mpande 3 ihuriyeho n'uduce tw'ingenzi twa Buhimba, Gatoyi ndetse na Kazinga. Ubu rero izo position M23 yarimo niba zitakaje, ubu zirimo igisirikare cya Congo FARDC ndetse na Wazalendo, birumvikana cyane. Ibi bigaha coalition yari iherutse mu by'ukuri kwirukanwa mu duce twa Luke ndetse na Kasenyi ubushobozi bwo kwagurira ibikorwa byawo mu zindi groupement zirimo iya Walowa Yungu, Walowa Uloba ndetse na Walowa zose zo muri teritwari ya Walikale. Nimba bwira ngo M23 yatakaje agace k'ingenzi, ntimugire ngo ndi kure y'ukuri. Uyu mutwe wahombye cyane nuko wo utagira icyo bivuga, utaragira icyo bivuga hariko cyangwa se bakaba bafite n'ubundi buryo baza gukoresha kugira ngo bayisubize, ariko iki ni igihombo gikomeye cyane ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Muri Walikale naho havuzwe amakuru yo gutakaza uduce. Bwaragira ngo mbanze ntangire kuri izi nkuru zigaragaza uburyo umutwe wa M23 watesetse cyangwa se utigeze witwara neza ku mirongo y'urugamba hariya muri Nokivu. Walikale ingabo za Congo FARDC ziravuga ko ngo zafasha agace kitwa ngo ni Mukole. Aka gace kari muri teritwari ya Walikale ni nyuma y'imirwano na M23, ntabwo ari withdraw mw'abantu mwe. Noneho ngo abarwanyi ba M23 birukanwe ku birindiro byaho bya Mukole, byari biri birindiro bikomeye cyane muri mu gace kitwa ngo ni Balindu, ni muri groupement ya Kisimba, ni muri teritwari ya Walikale, ni muri Nokivu. Ibi ngo byabaye nyuma y'imirwano yari ikomeye yabaye kuva ku wa mbere tariki 9 Werurwe no mu gitondo cyo kwa kabiri tariki 10 Werurwe. Ubwo rero hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'imitwe twaje intwaro ya Wazalendo bafatanya. Amakuru atangazwa rero n'abayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano muri ako gace aravuga ko uruhande rwa leta ngo rwagabye igitero kuri ibyo birindiro byari ngo byigaruriwe na AFC M23 mu minsi ishize, maze ngo rubasha kubyisubiza. Aya makuru kandi akavuga ko abarwanyi ba AFC M23 basubiye inyuma berekeza mu gace ka Ihura kari ku mupaka uhuza teritwari za Walikale ndetse na Rucuru. Amakuru akavuga ko muri iyo mirwano abarwanyi ba M23 AFC bagera kuri 3 nibo bapfuye, ndetse ngo hari n'abakomeretse ku mpande zombi. Iyi mirwano kandi yanateye abaturage benshi guhunga. Abaturage ba Mukole abenshi bahungiye mu mashyamba kugira ngo barinde cyangwa se birinde imirwano bakiza amagara yabo. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri rero byavuzwe ko hari hacyumvikana urusaku rw'amasasu, ariko byageze mu masaha y'igicamunsi ituze nibwo ryongeye kugaragara muri ako gace ka Mukole nk'uko amakuru atangazwa n'abaturage bivuga. Gusa nubwo benshi mu bahatuye bakiraho bahungiye ngo kwisubiza Mukole biha ingabo za FARDC na Wazalendo amahirwe menshi yo kugenzura
duce tw'ingenzi dutandukanye turi hafi aho, harimo Ihura. Ubu ngubu ni bafite Mukole. Ihura bafite amahirwe 70%. Bafite Kalonge ni muri Warikare, bafite Kalembe muri teritwari ya Masisi. Iyi Kalembe na Kalonge ni muri Warikare, Kalembe ni muri teritwari ya Masisi, ariko ni ibice bigiye byegeranye. Biravuga ko M23 rwose ishatse yakura y'amaso kubera ko FARDC yafashe ahamwe mu hantu hadrivinga ahandi, cyangwa se hatuma FARDC igenzura n'ahandi mu buryo bworoshye. Aha hose hakaba hakiri muri mu maboko y'abarwanyi ba M23, ariko birakira M23 muri position mbi cyane yo kuba yagabwaho ibitero byayigiraho ingaruka, igatakaza abasirikare cyangwa se ikazisama yasandaye. Nibyo ngibyo biri kuvugwa muri Nokivu muri teritwari ya Warikare ndetse no muri teritwari ya Masisi, akaba rero n'ubundi ari muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Reka ninyabye ni Rucuru mbabwire uko bigenze, duhita dutemba twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo turebera hamwe uko situation imeze. I Rucuru havuzwe naho icyitwa isasu, icyitwa imirwano karahabutaka. Inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zikomeje gusubiranamo, ariko nyuma yuko nazo ubwazo ziri mu bikorwa by'ubusahuzi buri gukorwa uko bwije nuko bukeye muri teritwari. Abatuye mu mudugudu wa Buramba muri groupement ya Binza cheferi ya Bwisha muri Rucuru hakomeje cyangwa se bakomeje gutaka bivohotera umutekano muke uterwa n'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zikomeje kubahohotera. Nuko ngaha biravuga ko ngo abahohoterwa kenshi bashinjwa gukorana na M23. Amakuru amwe akavuga ko imitwe y'inyeshyamba ibarizwa mu bihuru cyangwa se iba mu bihuru byegereye hano Buramba ariyo ihungabanya umutekano. None inyeshyamba za Wazalendo na FDLR nizo zitungwa gatoki. Hejuru yo gucengera mu baturage mu masaha y'ijoro nk'uko tubikesha Kivu Morning Post, izi nyeshyamba zitwaje intwaro ngo zinatera mu by'ukuri abakoresha umuhanda wa Kiwanja Ishasha nk'ahitwa Katoro hafi ya Katwiguru ndetse n'ahitwa Chabafu, aho ibitero cyangwa se igitero giherutse cyabaye ku cyumweru tariki 8 Werurwe 2026. Umwe mu baturage utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano w'ubwite akagira ati: "Hani wacu byabaye akamenyero by'umwihariko gusahura no gushimuta ibikorwa by'abantu bitwaje intwaro, gusahura no gushimuta bikorwa n'abantu bitwaje intwaro ba Wazalendo na FDLR baracyari hafi y'umudugudu." Biravuga ko ibi bikorwa bikorerwa mu bice bigenzurwa na M23 kandi ko bikomeje guteza impungenge mu baturage baho. Ibikorwa by'ubuhinzi byarahagaze mu gice cy'amajyaruguru y'uyu mudugudu, aho abaturage batinya kwicwa uko bwije nuko bukeye. Ni ibice bivuga ko rwose Abazalendo n'aba FDLR bakidegembyamo bagikoramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubwo rero abaturage barasaba gutabarwa. Twerekeze muri Sud Kivu naho haravugwa amakuru. Reka duhere ahangaha ni Uvira nyuma yuko bimaze kumenyerwa cyangwa se twabivuzeho cyane ku munsi w'ejo, namwe makuru twiriwe tugarukaho tubabwira ko iyi Uvira abaturage benshi bari barahungiye mu Burundi bahunze imirwano ya M23 na FARDC batangiye kugaruka bagera ku 22 batahutse bambutse hari akavimvira hari agatumba batashye, ariko noneho ikigezweho ni ibiri gutangazwa nk'impuruza muri bino bice bya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Uvira rero biravugwa neza abagore b'abanyamurenge by'umwihariko ndetse n'abandi banyekongo bo muri Uvira bahurije ku butumwa bw'amahoro n'ubumwe, bari kwitangira ubutumwa bugira buti. Ni kinyamakuru Minembwe Capital News yanditse iyi nkuru bivuga ko tariki 8 Werurwe ni ku munsi mpuzamahanga w'umugore, ikizwi nka International Women's Day. Abagore b'abanyamurenge batuye muri Uvira muri ntara Kivu y'Amajyepfo bahuriye mu gikorwa cyihariye cyo kwizihiza uwo munsi, bagaragaza icyifuzo cyabo cyo kubona amahoro arambye, ubumwe n'urukundo hagati y'amoko yose atuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byabaye mu buryo bwo kugaragaza ubufatanye bw'abagore b'amoko atandukanye, aho abagore b'abanyamurenge bafatanyije n'abandi banyekongokazi barimo n'abafurero rwose n'ababembe ndetse n'abandi bakomoka mu yandi moko atandukanye atuye muri kariya karere. Rero ubutumwa bwabo batanze cyane bwibanze ku gushishikariza abaturage bose muri rusange gushyira imbere ubumwe, bakabana mu mahoro ndetse bakubahana no gukemura amakimbirane binyuze mu nzira z'amahoro, akaba ari byo byakorwa hakirindwa amacakubiri. Abitabiriye iki gikorwa rero bari bagaragaje ko nubwo akarere kabo kakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, abagore bafite uruhare rukomeye mu guharanira amahoro n'ubwigenge mu miryango no mu baturage muri rusange. Banagaragaje ko ubumwe bw'amoko
atandukanye ari ingenzi mu kubaka ejo hazaza heza ku bana babo ndetse no ku baturage bose batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagiye bagaragaza ibyifuzo bati turifuza kubaho neza dutekanye, turifuza kubaho nta bibazo, nta guhangayika, turifuza kubaho tutagabwaho ibitero, turifuza kubaho mu buryo bwiza nk'uko umunyekongo wese abikwiye. Hanyuma ubwo reka turebera hamwe ikindi kiri kuvugwa. Noneho reka twibande cyane ku busabe bwa EAC bwo twinjira mu bya FDLR n'u Rwanda bikomeje kuba gatereranzamba kanye na wanzamba. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC nawo wasabye impande ziri mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga gahenge nyuma y'igihe kirekire hatumvikana ijwi ryawo. Ni icyifuzo cya EAC cyatangajwe nyuma y'inama ya 25 y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango yabereye Arusha muri Tanzania kuwa 6 tariki 7 Werurwe. Kuri ubu rero imirwanire cyakomeje mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Inyeshyamba zishinja kugaba ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi ndetse no kurenga ku gahenge. Ku wa mbere tariki 9 Werurwe, M23 biciye muri Lawrence Kanyuka uyivugira yashinje ingabo za leta kugaba ibitero bya drone muri centre ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero itangazo ry'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC rivuga ko iriya nama ngo yahamagariye impande zose ziri mu makimbirane yo burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano no kubahiriza gahenge ko kanya, irashimangira kwishyigikiye ko amakimbirane yabo yakemurwa mu nzira y'amahoro. Itangazo ry'inama ya EAC kandi rivuga ko abakuru b'ibihugu bakiriye raporo yerekana aho ikirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyari cyafashwe mbere rigeze kijyanye n'ibiganiro bya Nairobi biyobowe na EAC. Ni ibiganiro byitwa ko bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero amakuru mu by'ukuri aravuga ko abakuru b'ibihugu banashimiye intambwe zimaze guterwa mu kugarura amahoro n'umutekano muri ako gace. Ni mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi cyane bitewe n'imirwano ikomeje kubica bigacika hagati impande zihanganye. Imirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage ndetse no kurushaho kongera ibibazo by'ubutabazi bwihuse. Ni Kinshasa ku ruhande rwayo yakunze gushimangira ko ingabo zayo zikomeje kwitwara neza imbere y'icyo bwita imyitwarire y'intambara mu by'ukuri y'ihuriro AFC M23. Ni imyitwarire Kinshasa ivuga ko igaragarira mu gusahura umutungo kamere w'agaciro kanini mu bice inyeshyamba zigenzura ndetse no kutubahiriza kenshi agahenge binyuze mu bitero bisubirwamo kenshi. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 wo ugaragaza ko hakiri ikibazo gikomeye cyo kutavuga rumwe hagati y'impande zombi, nubwo zose zivuga ko ziri mu biganiro bigamije amahoro birimo ibya Doha ndetse n'ibyobowe na leta ya Qatar birumvikana. Hanyuma ubwo ngubwo nivyo ngibyo tugaruke. Perezida Kagame yerekeje i Paris mu Bufaransa ku munsi w'ejo rwose mu masaha ya gicamunsi yari yagezeyo kuri uyu wa kabiri nyine yanaganire na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Utese ubwo baganira iki kandi Macron afasha igihugu cya Kongo muri intambara? Murabizi ko Abafaransa bohereje ingabo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko mu by'ukuri ni kimwe mu byagiye bigarukwaho. Hanyuma abakuru b'ibihugu byombi rero bahuriye Paris mu Bufaransa habereye inama ya kabiri mpuzamahanga yiga ku ngufu za nucléaire. Perezida w'u Rwanda rero abinyujije Perezidansi y'u Rwanda ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yavuze ko ba perezida bombi, Perezida Tshisekedi ndetse na Macron baganiriye ku mubano ukomeye kandi utanga umusaruro uri hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Hanyuma yunzemo ko abakuru b'ibihugu byombi banaganiriye ku mutekano wo mu karere, harimo n'ibikenewe kugira ngo imbaraga zikomeye zikemure impamvu muzize umutekano muke. U Rwanda n'Ubufaransa bikaba bisanzwe bifitanye imibanire myiza mu nzego zitandukanye. Muri 2024 Ubufaransa bwasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere n'u Rwanda
aho buzatanga miliyoni 400 z'amayero azafasha mu guteza imbere ibikorwa by'uburezi, ubuvuzi ndetse no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere mu gihe cy'imyaka 5. Muri uwo mwaka kandi shyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda n'iry'Ubufaransa ryasinyanye amasezerano y'ubufatanye ku 29 Gicurasi agamije guteza imbere uyu mukino mu bihugu byombi. Muri 2023 leta y'Ubufaransa binyuze mu kigega cyayo gishinzwe Ubufaransa Agence Française de Développement ni AFD rero yasinye na guverinoma y'u Rwanda amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 75 z'amayero azifashishwa havugururwa ibitaro bya Ruhengeri. Hasinywe kandi amasezerano ya miliyoni 16 z'amayero azifashishwa mu guteza imbere ibikorwa remezo mu turere two mu cyaro. Umubano w'ibihugu byombi rero warushijeho kujya ku murongo mwiza nyuma y'uruzinduko rw'amateka Perezida Macron yagiriye mu Rwanda muri Gicurasi 2021. Muri Kamena 2024 Perezida Kagame yakiriwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu biro bye. Mu kwakira k'uwo mwaka kandi Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame bitabiriye inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bikoresha ururimi rw'igifaransa byibumbiye mu muryango OIF. Iby'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa byo ni byinshi, ibishimangira ko ibihugu byombi bibanye neza ni byinshi. Hanyuma ariko mu Bufaransa nabuze mbona urukiko rutera utwatsi ubusabe bwa Sarkozy ku bihano yahawe. Ngira ngo murabizi ko hari icyemezo cyafashwe. Ubundi Sarkozy amaze iminsi ahanganye cyangwa se yitaba ubushinjacyaha uko bwije nuko bukeye. Ubufaransa rero urukiko mu Bufaransa ku wa mbere tariki 9 Werurwe rwemeje ko wahoze ari Perezida Nicolas Sarkozy agomba kurangiza igihano yahawe nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukoresha amafaranga atanyuze mu mucyo mu gihe cyo kwiyamamaza, nk'uko amakuru aturuka mu begereye iyo dosiye avuga, nyuma y'uko umwunganizi we agerageje guhuza ibihano ku byaha bibiri bitandukanye yahamijwe. Ubwo rero ni icyemezo gishobora gusaba uwahoze ari Perezida wakoze manda imwe kuva 2007 kugeza 2012 kandi akaba yarahuye n'ibibazo byinshi by'amategeko kuva avuye ku butegetsi kongera kwambara igikomo cya electronique kigaragaza aho aherereye hose. Icyemezo cyavuzweho bwa mbere n'ikinyamakuru Le Figaro umwaka ushize. Sarkozy rero yabaye Perezida w'Ubufaransa mu by'ukuri yabaye uwahoze ari Perezida w'Ubufaransa wa mbere woherejwe muri gereza akora iminsi 20 mu rubanza rujyanye n'inkunga yahawe na Libya mu gihe cyo kwiyamamaza kwe muri 2007. Sarkozy we rero yatanze ubujurire. Hanyuma ibyo ngibyo rero nibyo twavuga ku makuru ari kuvugwa cyane mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubwo duteye ibuye rimwe twishinye n'ebyiri kubera ko hari Perezida Kagame wari witabiriye inama y'ibihugu yiga ku mu by'ukuri ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Hanyuma reka tugaruke noneho turebera hamwe uko ibintu byifashe cyangwa se n'andi makuru ku bijyanye n'impungenge, impuruza ndetse n'ubusabe bwa buri ruhande ku kijyanye n'umutwe wa FDLR udugizwe ahanini n'abasize baye ku Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Umutwe ubanye na guverinoma Kinshasa ndetse uhabwa byose n'iyi guverinoma. Umutwe wirengagizwa nkana kariyo ntandaro y'ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, kariyo ntandaro cyangwa se impamvu ituma u Rwanda uko bwije nuko bukeye rukaza ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Ingamba z'ubwirinzi rero zagiye zishyirwa bivuga ko u Rwanda ruzazikuraho, ariko habanje kubaho gusenya umutwe wa FDLR n'ubundi uri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ngamba z'ubwirinzi rero byaranatunguranye cyane ejo nubwo Amerika yagiraga gutya igafatira u Rwanda ibihano, rufatira ibihano. Hari abayobozi bafatiwe ibihano urwego, hari abayobozi abajenerali ba RDF bagiye bafatirwa ibihano bagera kuri 4 barimo na General Mubaraka Muganga, barimo General Rukika Rusisi ndetse n'abandi batandukanye. Ariko noneho byaje kurangira Amerika nta kivuze ku bijyanye na FDLR. Aha ngaha ku ruhande rw'u Rwanda ubwo birumvikana ibihano byahawe abasirikare b'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ngo byari impamvu yuko ngo u Rwanda rutegeze rushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje mu biganiro bya Washington DC ndetse n'ibyo rwasinyiye bijyanye no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Nyamara FDLR
na guverinoma Kinshasa ntibigeze bivugwaho ngo habazwe Kinshasa impamvu itarasenya uwo mutwe kandi nayo yarabisinyiye. Ahubwo noneho hakomeje kugaragara ibya FDLR ndetse na guverinoma Kinshasa uko bwije nuko bukeye. Ese wigeze umenya ko umuhungu wa Habyarimana ari uri kwisonga noneho mu mikoranire na Tshisekedi ngo bagiye gukora buri kimwe kugira ngo FDLR umutwe ukomeye uzatera u Rwanda ugakoraho ubutegetsi buriho, ndetse ngo uyu muhungu wa Habyarimana ashobora kuza kuba ari nawe uba umuyobozi wa FDLR. N'abakayumva Nyamwasa hafi aho bararekereje baravuga bati turahari kandi tuzakora buri kimwe kugira ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda. Nduhungire rero ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ejo ndi yabwiye umuhungu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda yitwa Jean-Luc Habyarimana ko u Rwanda rudakerensa umubano we na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yabigarutseho ubwo yasubizaga mu by'ukuri uyu muhungu nyuma y'ubutumwa Jean-Luc Habyarimana yari yatambukije ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhungu wa Habyarimana yari yifashishije X yose Twitter agaragaza u Rwanda nk'urushaka guhunga inshingano zarwo nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru ba RDF ibashinja gufasha M23 ihanganye na guverinoma ya Kinshasa. Kuri we ngo rushaka kwitwaza ingendo ze zihariye yagiye agirira muri Kongo nk'uburyo bwo gushimangira umubano wa Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR ngo kandi ntaho bihuriye. Jean-Luc Habyarimana asanga ngo izo ngendo rero yagiriye muri Kongo ntaho zihuriye n'ubufatanye bwe na FDLR, ahubwo ko ngo ari ingendo ze bwite yagiye agirira muri icyo gihugu cyahaye intebe FDLR igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Minisitiri Nduhungire rero yaje ntiyaripfana asubiza uyu Jean-Luc Habyarimana. Ahise asubiza uyu muhungu wa Habyarimana washatse kwigurutsa umubano we na FDLR ndetse n'ingendo ze Kinshasa azigaragaza nk'izidafite aho zihuriye nawo. Ati ndibanda cyane ku buryo wagaragaje ko ingendo zawe rwose zihoraho i Kinshasa zari ingendo zihariye ziri privé. Igisubizo cyanjye ni iki? Ati igisubizo cyanjye ni iki ni igitutsi ku byo tuzi, waba uvuga abantu basanzwe cyangwa ibigo. Yongeyeho ati ibikorwa byawe by'urugomo guhera muri 1994 byakomeje kugenda byisubiramo, aho kuba mu buhungiro wishimye aho gushaka akazi mu Bufaransa wahisemo kwinjira muri Arena, ubwo ni mu kibuga ukorana na FDLR igizwe n'abajenosideri ndetse na Perezida Tshisekedi mu gutegura ibikorwa bigamije kugirira nabi igihugu cyawe. Nduhungirehe yamweretse ko mu byo yakora byose u Rwanda rufata umubano we na Tshisekedi na FDLR nk'ikintu gikomeye. Atariko ntugifite impungenge, ibyo rwose ibyo bikorwa tubifata nk'ibintu bikomeye. Nduhungirehe kandi yongeye kwibutsa ibikorwa bibi byaranze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal biri mu rufu rwaho ari Perezida wa Repubulika ya mbere Gregoire Kayibanda, Felicura witwa Felicura Nyiramutarambirwa, Silvio Sindambiwe, abatutsi bishwe muri Murambi, Kibirira, Bugesera, Mukingo mu mwaka w'1990 na Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe n'abandi. Yibukije umuhungu wa Habyarimana kandi ko tariki 22 Kamena mu mwaka w'1994 mu rukiko rwa gisirikare mu Bubiligi abakobwa babiri bamureze gukangisha kurasa umurambo wa Agathe Uwiringiyimana yifashishije imbunda ya Vector R4 yakundaga kwitwaza. Perezida Paul Kagame rero ku itariki 6 Werurwe nawe yavuze ku bucuti bukomeye buri hagati y'umuryango wa Habyarimana n'umutwe wa FDLR wiyemeje guhuza umugambi nayo, ndetse kuri ubu rwose akaba akomeje gusura Kongo mu gushimangira ubucuti bwe na FDLR. Ati umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda wagejeje iki gihugu muri jenoside n'abandi bafatanyije bakomeje gusura Kinshasa mu rwego rwo kwagura imikoranire yabo na FDLR kandi bagahabwa ikaze. Kugeza muri Kongo habarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati y'7,000 n'ibihumbi 10. U Rwanda rero rwerekana ko uretse abarwanyi bawo cyangwa se b'uwo mutwe unubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ari nayo ukomeje gukwirakwiza mu yindi mitwe n'ingabo za leta ya Kongo bikorana. Mu mpera za 2025 bamenyekanye cyane cyangwa se byamenyekanye ko Perezida Tshisekedi Chilombo wa Kongo ndetse n'umuryango wa Juvenal Habyarimana uba mu Bufaransa batangiye kunoza umugambi wabo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babinyujije umutwe w'iterabwoba FDLR. Amakuru rero yizewe yavugaga ko Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihari
bihagije byayifasha kubona abarwanyi bashya kandi ihabwe ngo n'ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana azaba ari we muyobozi mukuru w'uyu mutwe. Umuntu wa hafi y'ibiro bya perezida wa Congo yahishuye ko ubutegetsi bw'iki gihugu buri gukorana na Jean-Luc Habyarimana, abanyamuryango b'ihuriro RNC riyoborwa na Kayumba Nyamwasa n'iyiyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyoborwa na Thomas Nahimana wabaye padiri. Byagaragajwe ko Tshisekedi yateganyaga inama yo ku rwego rwo hejuru i Kinshasa mu ntangiriro za 2026 yagombaga guhuza abantu bo mu mitwe y'iterabwoba bita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo. Ku ya 4 Gashyantare Tshisekedi yari muri Amerika mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga busaba abagize inteko ishinga amategeko b'abanyamerika gusunikira ubutegetsi bw'icyo gihugu gufatira ibihano u Rwanda kubera uruhare arushinja mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Bisa naho rero urugendo rwe rutamuhiriye kuko yeretswe ko kugira ngo haboneke amahoro arambye leta ya Congo mu by'ukuri igomba gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya ndetse na Wazalendo. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa Congo kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibiyaga bigari. Ahangaha muri iyi nkuru twakomoje ku bijyanye na Kayumba Nyamwasa ndetse n'uburyo nawe ari mu mugambi n'uyu Jean-Luc Habyarimana ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Hamaze iminsi havugwa ko Tshisekedi yaba ari mu myiteguro yo kwakira Jean-Luc Habyarimana. Tumaze iminsi tubigarukaho tubibabwiraho cyangwa se ubwo tumaze iminsi babwira ko Tshisekedi ari mu myiteguro yo kwakira abarimo Kayumba Nyamwasa i Kinshasa. Ni amakuru rwose ari confirmed. Iby'umugambi ngira ngo byatangajwe bwa mbere, niba nibuka neza, ni umunyamakuru Pero Luwala uyazwiho cyane gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere ku butegetsi bw'i Kinshasa. Uyu mugabo usanzwe aba mu gihugu cy'Ububirigi yari yavuze ko usibye Nyamwasa washinze umutwe wa Rwanda National Congress cyangwa se RNC, abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Tshisekedi ateganya kwakira barimo witwa ngo ni Theogene Rudasingwa, uyu wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka FPR Inkotanyi, barimo David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda na Gerard Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Ntibizwe rero ikizaba kijyanye aba bagabo i Kinshasa, gusa bitekerezwa ko n'ubundi ruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Tshisekedi amaranye imyaka n'imyaka. Nyamwasa rero na bagenzi be bategerejwe Kinshasa mu gihe mu bihe byashize no muri Tshisekedi yagiye ahakirira abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda basanzwe baba mu buhungiro. Ubwo barimo Eugene Gasana wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda i New York mu muryango w'abibumbye, ntabwo Jean-Luc Habyarimana nawe twamugaruka kuko tumaze iminsi tubivugaho 5-5 ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana, wa Perezida Juvenal Habyarimana. Rero mu Gushyingo 2025 Perezida Paul Kagame yaganiraga n'abanyamakuru munabyibuka, yemeza ko mugenzi we Tshisekedi wa Congo yamaze igihe akorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Jean-Luc Habyarimana mu kubaka umutwe wa FDLR kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Ni ibintu rero bimaze iminsi binagarutsweho ejo buri tariki 6 ubwo Perezida Kagame yaganiraga n'abahagarariye ibihugu byabo na za guverinoma mu Rwanda, yaje kubikomozaho nk'uko twabivuzeho. Ni umutekano w'u Rwanda bashaka guhungabanya, ariko u Rwanda urwego rufataho umutekano warwo ni urwego rukomeye cyane. Byageze no rwose iri jambo ngira ngo Tshisekedi niba ryumva aryandika ahantu. Umugabo w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, tutitaye ku kuba amaze iminsi yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zakora byose birimo no gutanga ubuzima bwazo kugira ngo umunyarwanda abeho neza kandi atekanye. Ati twakwemera abasirikare 1000 bakagwa ku rugamba bitangira umunyarwanda umwe. Ni General Mubaraka Muganga wabitangaje. Ubutumwa yabutangiye mu murenge wa Ngarama w'akarere ka Gatsibo ku itariki 9 Werurwe, ubwo inzego z'umutekano zatangiraga ibikorwa bihuriweho byo guteza imbere imibereho y'abaturage bizamara amezi 3. General Mubaraka Muganga yaresobanuye ko ibikorwa byose by'ingabo z'u Rwanda bigamije kurengera umunyarwanda kuko zakwemeza zigatanga ubuzima kugira ngo umuturage abeho atekanye. Niyo mpamvu rero u Rwanda rukoze ingamba z'ubwirinzi
rwashyize ku mipaka, niyo mpamvu amaronda akorwa, niyo mpamvu umutekano urindwa hasi hejuru kugira ngo umunyarwanda adahungabanywa n'umwanzi. Uko rero byakagombye nicyo u Rwanda rukora kugira ngo umunyarwanda abeho atekanye cyangwa se yishimiye kuba mu gihugu cye. Hanyuma reka duhite turebera hamwe amakuru ari kuvugwa hanze ya Afurika. Duhite turebera hamwe amakuru ari kuvugwa hanze ya Afurika. Ubwo ariko reka mbanze mbabwire ko mu Minembwe umutekano wakomeje kuzamba no kuba muke cyane bitewe n'ibibazo by'ibitero bya drone bishinjwa ingabo za Congo FARDC. Abaturage bahitanywe n'ibitero ndetse ni benshi, hangiritse n'ibindi bikorwa remezo. Ubu ngubu iradiyo yabavuganiraga nayo yasenywe nk'uko amakuru abivuga. Abaturage barabyishimangira bavuga bati ibyacu byadushoboye. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 9 nibwo hatangiye ibitero, kuwa kabiri nabwo byarakomeje. Ibitero cyane biri kwibanda mu duce tw'ingenzi twahariya mu Minembwe ndetse no muri centre Minembwe. Abaturage bakavuga ko rwose bari kumva urusaku rw'intwaro nini ndetse n'into n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone zikomeje kubarasaho ibisasu bitarobanura. Hanyuma bakavuga ko ibyo bisasu biri kugwa cyane muri centre ya Minembwe, aho bivuga ko hari hahungiye abaturage benshi baturutse mu mihana itandukanye ya Karingi, Bidegu, Mikenke ndetse n'indi kunze kuberamo imirwano. Bivuga ko rwose bamwe muri abo baturage bahise bahasiga ubuzima mu gihe abandi bakomeretse, nubwo umubare nyakuri w'abahitanywe n'ibyo bisasu utaramenyekana kugeza na magingo aya. Ibyo bitero rero kandi byangije radio Tungane, radio y'abaturage ikorera muri centre ya Minembwe, yari maze igihe ifasha abaturage kubona amakuru no gutanga ubutumwa buhuza abaturage muri ako gace. Umwe mu baturage watanze amakuru avuga ko rwose aho ibisasu byaguye ngo na ahantu hari hahungiye abaturage benshi bavuye mu bindi bice byugarijwe n'imirwano. Na gace gatuwe cyane kandi ngo kari hafi ibikorwa by'ingenzi by'ubuzima n'uburezi. Minembwe ahangaha ni centre cyangwa se na gace gafite ibikorwa byinshi by'ingenzi birimo amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza n'ibitaro bikuru bya Minembwe ndetse n'ibikorwa by'amadini bitandukanye ibikorwa by'amadini n'abihaye Imana bitanga ubuvuzi n'ubufasha ku baturage. Impungenge ni zose kubera ko ibitero biraswa aveuglement cyangwa se buhumye ngo biraza bikagira ingaruka n'ubundi ku baturage uko bwije no kubukeye, bigasenya ibikorwa remezo. Baravuga bati rero ni vuba aha rwose tugasigara ntaho gusengera, tugasigara ntaho turema isoko, tugasigara ntaho twigira cyangwa se abana boherezwa ku ishuri, tugasigara turi heru kubera ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya Kinshasa biri kuza byangiza byinshi. Hanyuma Uvira nahoze mbona rwose ibyaho ihuriro biravugwa neza ko abaturage bari gutaha ku bwinshi bava mu Burundi, abari barahunze imirwano. Umwe mu mijyi ifite uruhare rukomeye muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Kuba ngo hari abarwanyi umutwe wa FDLR ntibifatwa nk'impanuka cyangwa se ibintu by'igihe gito, ahubwo nk'uko bigaragazwa n'isesengura ryimbitse kubera mu karere. Iri huriro rihagarariye umusaruro w'ingamba zateguwe mu gihe kirenga imyaka 30 zigamije kuvugurura no kongera imbaraga ku mitwe yitwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'u Rwanda bari mu buhungiro. Raporo zitandukanye zashyizwe ahagaragara n'imiryango mpuzamahanga irimo nk'uwitwa ngo ni Consortium International pour la droit humain au Congo, zigaragaza ko izi ngamba zidashingiye ku bantu ku giti cyabo cyangwa ku mpinduka z'amazina y'imitwe, nubwo abayobozi bashobora gusimburana cyangwa imitwe igahindura imiterere, ideology n'intego z'uyu mutwe bikomeje kuguma uko byahoze, bigaragaza ko ari gahunda y'igihe kirekire ifite intego zisobanutse. Hanyuma rero kandi abasesenguzi benshi bagaragaza ko Uvira atari umujyi usanzwe mu by'umutekano w'akarere. Uyu mujyi uherereye ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ni hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, ukaba ufatwa nk'ahantu hafite akamaro mu migendekere y'ibikorwa bya gisirikare, ubucuruzi ndetse n'itumanaho hagati y'ibihugu byo mu karere.